Dear Mr. Lonely, naimbag nga oras tayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged iti nagan a Paula, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat pa idrama ti pakasaritaak ken ayat. Tapno agserbi nga adal kadag iti padak a babae. Nang rugi daytoy idinamamok ni Jason. Ti lalaki anang iparik na iti pudno akay papanan ni ayat. Bueno papagayam, intay dinggen di pakasaritaan ni Paula. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Paula, nasa papay. Kanayon mo atalyawan day ta orasan. When taumay naksukunan ni Jason. Nag-sweet kayo mitan. Agasam man day ta. Inal daw nakangaumay sukunan di ti parlor. On time pay, asaan apulos anala daw. Uray may salaang a minuto. Agtal na kaman dita. Masapul amalpas ko dahi ito'y ar-aramidak anya. Tainton madamdama, adaday jayan. Ay, imbag ka pay. Talagang apalan ka, friend. Kuma? Maada anak mo't iti boyfriend. Akas ka ni Jason. Ano santa pa lang timag na? Aging ga makadanon tayo jay parking lot. Wena, asidaglaang mat. Mabit lang. Erwar ko ti payong dito'y bag ko. Uy, nag-caring talaga to'y boyfriend ko ha. Tapayungan nakpay. Kaya mainitan ka, babe. Ay na, kita mo. Taltalyawon datan dagiti tattao dito'y igid ti kalsada. Bayam lang ida. Kumapaldalaeng. Relax. Payungan ka aging ka jay parking lot. Inayadam timag na, tane. Naka-heels ka. Wanya, babe. Magustuhan mo't laka di dahi ta in-order ko akananta? Jack pa'y naramanan daytoy First time ko aramanan daytoy amakan. Dahi ta ti may sa kadag iti paboritok amakan. Ken dito'y lang a restaurant. Ti paka-orderan iti kasta. Oh, kasta ka di? Espesyal na ito a lugar para kanyak. Iswa dito'y tinangawi sakin ka. Amam no apay? Apay. Gapo ta espesyal ka mat kanyak. Kasta ka di? I love you, babe. I love you too. Mabit lang. Subuan ka. Oh, adatan di ti balay mi. Adadanan ng kantatang di taunag. Umay ka Next time ton, babe. Namamok matinida. Sige, sikati makaam mo. Dagasin kan tumanan inton bigat When Anyaya nga oras ti sarak mo. Alas 8. O sige. Alas 7. Adakon dito'y balayo inton bigat. Okay. Agan-anad ka iti panagawid mo ha. Simang kagayaman, Paula. Wan tatang. Intulod na ka manin, jay boyfriend mo akatattataw. Ha? Hindi pa imo na ngayon yam amom kada kami kanina ng mau. Jakon kursunada day jay aparakan ka. Tatang, nabanugak. Kayat kunti aginana. Iso ka din, ti kaayan ayat mau. Awan ti maaramidan nyo no iso ti kayat ko, tatang. Ada akon iti husto nga edad tap nagdesisyon para iti bagik. Di ta kayon. Ay, Lakay, bye-bye am ngaminan. Takasta nga road, ti kayat na. kaya't kulang nga palagipan ti anak ta, bakit? Diyak kaya't maisagmak, gapo iti kamalay apan ang pili na, iti lalaking ayatan na. Ay ngam kita man. Ay, makaungag. Iso a pinanawan nakalatan dito. Anak ko,
naisaga na kun ti pamigatam. Agyamanak, nanang. Adto'y matan ti balon mo. Tapno saan kan amang restaurant. Nakangin-ngina. Nanang, saan akong ngagbalon? Mang restaurant kami to ka ni Jason. Talaga ka day, nga iso ti kayat mo? Nanang, ngamin, ay ayatan mi ti tunggal maysa. Pasensya amon ni tatang mo. Makapasuron mat ni tatang no daduma. Kanayo na makibiyang. Rikna na ka di ti riknak. Saan mat nga iso ti makidan na pasensya amon anak ko. Di na lang amin kayat maisagmak ka. Maisagmak? Apay ko maisagmakak ka ni Jason. Pudno, adu ti tato makitkita yu iti bagina. Ada aritos na. Ngam nasingpet kan naanos ni Jason, nanang. Paula, iso asaan nyo kumamot akad ngan jay tao. Gapu iti makitkita yu nga akin ruwar alangana. Oh, babe. Apay di ka matagtagari. Sinong batak ngamin ni tatang idi kalman. Kagurak ni tatang. Apay ngay. Saan ko makakasta? Nasken nga respetom dagiti naganak mo. Kasano? Imbaga na asaan arumbang apagtalkan ka. Anya? Imbaga na da ita. Wan, gaputak katatato ka ngamin. Kastala talaga. Tay di panawin da tatang mo. Awan unay ti tao akatattato. Ang amit tay 20 uso. Iso ang maawatak ni tatang mo. Numabalin la ko mga ipaikat ko dagito'y tatok. Aramidak. Saan arumbang apakibyangan dak iti desisyon ko? Diya kahit akaguram dagiti parents mo. Swerte ka. Tadda pa'y naganak mo. Nangamsak. Awandan. No kayat mo. Dagdag natan. Jason, Mangkita kiti apartment apagyanan ta. Anya ti makunam, babe. Naong nagsama ti pampanunutam, girl. Kasta ka di talaga ti inlaw? Jack na rod amo. Nuumanugot akon no saan iti ising-isingasing ni Jason. Nga niya? Agdan na kami kanon. Ha? Agdan na kayon? Asaan kayo pa'y nagkasal? Dayta nga rod ti pampanunutak. Aping agdan na kayo adagos. Ibaga na kumaang kasar kayo pa'y. Sakbay agdan na kayo. Dayta nga rod kat. Ay, nupod no nga ay-ayatin na ka. Ikalay sana ka pa'y. Oh, babe. Di mo matan ginaraw dahil in order ko akanam. Ko. Anya man ang ti pampanunutan maya. Imbagak lang matkan ka. Nakapareserve ako ni ti apartment apagyanan ta. Sa dino. Medyo adayo dito eh. Ngam di ka madanagan. At daak matamang itulot kan kay di trabaho. Talaga ka ding agdan natan. Babe, saan ka diya nagsaritaan tanday ta? Pampanunutam ka di dagiti naganak mo. Kunak man no ay ayatan nak. Ay ayatan ka, Jason. Awan dua-dua iti dayta. No kasta nga rod, sumurot kan kanyak. Saan ka di arumbang? Nga ikalay sanak pa'y nga umuna? Amok, planuan ta na ita. Mapasamak to na ita. Agkasartan to, Paula. Ipaay kuntukin ka ti kasar at tartari gagayam. Paula, anak ko.
Simangpot kamat gaya man, nanang. Ay, nagbati pa'y ni tatang mo, ije bangkag. Umay ko lang alaan ti balon na. Ay, anya ti kayat asawin dagita maleta, ije rida, o. Kwa nanang, agpakada akon kada kayo. Pumanaw ka. Sa dinaw ti papanam. Amo ka din ni tatang mo na ito, Si kalangan ti pagpakadaak, nanang. Tamok. Agsubang kami lang ka ni tatang. Sumurot akon ka ni Jason. Anya, panawan na kami ka ni tatang mo. Nanang, respetarin niyo kumati desisyon ko. Ada ni Jason. Sige, ina ko nanang. Katsapay la kuma. Tasaandak akagura. Oh, anya timakunam dito apartment apagyananta, babe. Magusto ako unay. Ada pa'y swimming pool, ijeruar. Amok gaya makayat mo ti aglangoy. Iso na lang, tada yung agpaiso ije parlor. Adak, met kunaken ka. Saan ka baybayaan? O sige, rugyan ta nga rudon nga urnusan dagiti gamit ta. Ikarik, babe. Saan kan to apulos agbabawi asimurot kanyak? Nagadayo matan nga, iti pagyanan nyo ka ni Jason. Wen nga rod, amwam, nagmayat ti apartment mi, naglawa. Umayak man nga ron pumasyar. Wen umay ka no day off mo. Kayat nga tamot ni Jason. Pakit din asaan? Kasla nga min at is istrikto na. Saan nga istrikto ni Jason? Formal lang talaga. Angam, nasingpat. Ala, sapay ko mata saan kanto nga agbabawi, friend. Babe, rabi una yan. Umuna ako na maturo. Wen, babe. Lipasak lang nga buyan dito yung basketball. Exciting namin. Sumarunukan to nga rudan, ha? Good night. Uy. Yes! Mga abakin titim ko. Yes! Jason? Oh, apay. Kunak man maturog kan. Sino da ito'y ubing ababae iti picture? Tinakaparabaho iti silenta. Dayta. Ni Michelle. Michelle? Sino ang Michelle? Ni Michelle. Ti anak ko. Apay, nalipatam ka din? Anak mo? Awan mo ti inis istoryang nga anak mo? Anak mi kini April dayta. Nalipatam mo? Sino dagita at tao, Jason? Ha? Apay nga itadala ang alumtuad? Sino da? Among nga addan pamilyak. Ididamo payla nagamamutan. Addan asawa ken anak ko. Nagsina kami lang. Gaputa adda lalaki ti asawak. Awan timbag bagam akas ta kanyak, Jason. Single ka, dayta ti amok. Apay nga itala nga ibagam tipod no. Uy, girl, Paula. Apay, Hoy, ikatuman dita face mask mo. Amo, limitam dita pingping mo. Nairaman pa nga min dita matam alimtag. Apay, anya tinapasama. nagsakit tingipon ko. Masapol ang mapanak iti dentista. Nukano pa yan nagdin na kayo ka ni Jason? Sa simakit day tangipon mo? Oh, ang sangit ka mitan. Diyak lang amin malapdan turik na. Pasensya ka. O sige lang, ang sangit ka.
Amok. Ada na karo apagdaldalanam ita. Nagbidutak sa nagtalag ka ni Jason. Pudno ti kinunam. Ama-amamok ti pudno. Akin na tao na iti panagdanami. Imbagak matan asaan na kon nga awag-awagan. Bye! Huh? Babe, ato yun ti kapem. Apay, ada ka di problema? Pasensya kan, Paula. Nakugtaran kagayam. Okay ka kadilaing, Paula? Inawagan na kami tay babae. Makapungtutak. So, jak na pupuutan ti naramid ko. Di lang amin daw dawatan na. Doa sustento ti kayat na. Tulungan ka tumakder, babe. Sorry, Baton na ako! Umayan! Nanang! Paula, anak ko, nagsubli ka. Pagkawanandak, nanang. Lakay! Lakay! Umay ka! Darasam! Mayan! Paula! Tatang! Lakay, tulungan nak. Yunag mo dagiti gamit na. Huwag bakit? Anya ka day, tinapasamak anak ko. Ala, umunag ka. Ibagam ka na kami, tinapasamak. Nagsubli kadagiti naganak ko, Mr. Lonely. Nagsubli iti normal ti biyag ko. Kat saan akon anak ipagkita pa'y kini Jason. Ibilbilang ko langen amay sa atrahedya iti biyag ko, ajak to pulos malipatan, tipan nakaamamok kini Jason. To'y pagayam mo, Paula. Paula pagayam ko, sapay ko mata nangipaay iti adalken ka tinapasamak. Pudno, asaan akid ngan ti may sa atao, gapo iti akin ruar alangana. Ngam nasken met, anay nga amamuan ti may sa atao, sakbay nga agtalek. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Paula. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.